congratulations. Hi. I'd like to extend our heartfelt congratulations to your team, to the outstanding performance, the success that you've experienced in Fiji, bringing back eight golds. Yes, 8 goals. 1 silver, 1 bronze. That's no small feat. It's a testament to the hard work, the dedication of the team, and the spirit of each athlete in the entire team. You've made Samoa proud, and your achievements will inspire future generations. And I think that's important. Last time we were here, we talked about the future of Samoa's youth and the weightlifting. And I think your achievements have done a lot to inspire the future generations of what they can do. We celebrate your success, but not just your success, your resilience. From the last trip to this trip, it's chalk and cheese. And I think that's a testament to what you can do and how you can overcome whatever obstacles your team has come across. So we're proud to be, as always, Thank you. as part of your team, part of your support team. You've lifted the pride of the nation, and National Bank has taken a little bit of that to actually say, hey, we're glad that we're part of that journey. So congratulations. Thank you again for allowing us to be part of your journey, and we wish you continued success. Thank you. Even more in the future. Malo, stop. Ya. Malo le saunoa pari. Ya. Alo ia masar nei. Ayau, yung ulang falumpi. Ya, ngaku le koyo uye se fa kalanga. Ya, sa foi aku se upunga Britannia, le filongia ka ko mafika ngi kayau. Thank you very much, Pali. Your words of encouragement, your words are always lifting us to do better. And last time we were here also, we all know that we were coming back from not so good performance at the Olympic Games, and it was all about getting up again. And you stood strong, and National Bank stood strong behind the Samoa weightlifting team, having faith in the team, which is very important to us. And we believe in long-term relationships and partnerships, and supporting each other. And I think that's the main reason we're here today. Thank you for your prayers. Thank you for your support in every way. I must say that, not only financially, your support, morally, your words that have, it's given them courage to do well. So today we're here to express our sincere thank you, not just this time, but for the past 12 months of the support that you've given us. And we pray to God that you continue to be blessed with good health. The bank gets blessed with good business as we head towards the end of this year. And at the same time, our weightlifting team continues to strive for the best, not only for the country, but also representing National Bank now as our ambassadors for National Bank. So in saying that, thank you again very much on behalf of the Samoa weightlifting team. All we can say now is thank you, and we wish you all the best. And we look forward to better times to come and more competitions to come. And the team here is encouraged, and we have a young team also, and looking forward to the future and now to the Commonwealth Games. Also, in saying that, we also, there was a twofold to our Commonwealth Championships. Samoa also has secured the rights to be the home for the Oceania Weightlifting Institute. And just so you know, this institute is not just any institute. This institute is now endorsed by the International Weightlifting Federation and the International Olympic Committee. So it carries a lot of weight, and for us it's an honor to have it here in Samoa. And many will come here, not only our continent and Oceania, also the whole globe from around the world, because it's now got the stamp of the IWF, and it also has the stamp of the IOC.
So it's a recognized institute. So more interesting and better things are coming within the next few months. We are now doing a lot of work behind the scenes, get everything done, and hoping that we will continue to work together with NPS Bank as this major institute comes to Samoa. So again, thank you very much to you as manager and also to our National Bank, and we wish you all the best and God bless. Faafeiloaiga. Yeah. Tu ele koe pomara ulanga foi ole. Ele ngai foi Faafeiloaiga, ya sa no ngau si le fia uma kulanga le ka ku. Au Siisii man ka mfainga foi ole malo ka pulenga por Commonwealth Championships sa fa Fiti suva. Ile vai aso tota ya ole ngana tonuna le matu savadi. Ya ole fa leo ole nganga le faafeiloaiga. Ya be leo fa tova fa masui ole matu fala po tonga leo si singa me mafa me se fota tu au ta al mo mori le nga faafeiloaiga le afionga le pule ya pali ma tatu National Bank ele manatu ole tasi le lua o lasi ya le lango mo tu mai o tau au tatu bank teimi le lei ma teimi foi fa le lei ya o lo ma lo si pe le tu mai o tatu bank lango le tatu sosi o mele lo e foi meu o bank e ile lofa alofa e tangata nuko Samoa ya le lango a pole ar teimi pele lei pele anga ya ele o fo i lava le so swani mai o tatu ya le la vele ne ya vandoa le tai au mo le toile nga faafeitele ya la ufionga le pule ya la ufionga pali ya me se fo tatu National Bank ya man matu talo ya anga le pele tua a foi loa la so fua la ufionga le pule ya me se fo le pulenga o tatu National Bank ya me se tatu bank atoa ya anga le tua i fuanga fo toi o le nei tausanga o tatu la lata fo le fai unga nei tausanga ya malu pui a pe a o lofo tatu ni mo fo le tu ya so ni mai le tua le tatu au Siisii ya o lofa penana fa ga yoi pe ya fo fuanga ya wata penanga fo o tawanga fa var malo ya me se fo lo la lata mai le Commonwealth Games ya mo si tawanga tele wa fa mo boy ya pe se toi so tu le ma le nga fa lo faafeiloaiga. Sei tu pepelera ita o era sa no hiri emi Pakistania o na besa mo no fonga le a mo tu ba ye ia se pisa mo Siisii na u ma fa le sene fele fa brino ba ya le faafeiloaiga ele malatu le le institute sa fa ye mo mua i nei le tulangi le senia ai pe o le nei vai tau o te le ale anga i fo i luma o nga pina tau o le o ye le lango ma stamp pa le IWF International Weightlifting Federation o ye fo le lango le IOC International Olympic Committee ya o le institute nei pe o la fai no le Oceania Weightlifting Institute e patino lava le tulangi nei ya a o ye fo i fai nga fo o le fala tonga langi o la fa o nga le institute nei e uia uma mai a li fai a unga tamai tai o le tulangi nei malalangi e ma fai a ina license pe mo la tu license o le fainga fo le mo tawanga fa bar malo e le ma fai la vai se matu le fai a unga to u fa le atu tawanga ya le ele le license la le o le wa mai authority a matu nei e ma fai na mo atu nei le issue atu nei la license a ta tauna a fio mai masu mai nei le ngata lai leo tatu lau whalivo, le wa mai full authority, e issue atu nei lai sene wha lau whadi. I onda tu langa ese on a level ese. I nei a samo, i whai a seminar whapitoa, ma courses whapitoa. Ia e whaase silia ia, o le training lea, elite training camp. E o mai umale lalo langi atoa. Ara lau whai atu lalo langi, ona o leo wa iai le endorsement of the International Weightlifting Federation, longa winga. Ia o le a saule, solo fo i o nisi, ta penga mo ta vanga lo limpeka o Commonwealth e au le isa mo mata ngo fie le leile tatu tau ma ngai ia tatu facilities le fo so tau au mo tatu malo fa tonga Taaloga Setema ia emission tatu naming sponsor National Bank e fa penana mauti noa ma mautu le ia tulanga o le matu nga lu e toi ia lata fa unga le tau sa o tala lo ia le tatu institute ia le nei fo le tulanga lo senia. Ese au fifiri e tatu o fai institute.
Ia, ole sa tau whaipitu mo tātou anu sila ma Australia. Ia peitai. Ta whai alfi whilinga le ngata le whautuanga le whionga le President Laulangi. Ia, masa pālota ina e le tulangi ne lo sen. Ia, e whio mai ia au nei. Salo foi o se tapula au i ele tātou au Siisii. Sikini nei foi vai tau hanga whaavara malo. Le maua luka tapula. E mo yei o to telefo yo tunu. Sa i nei fo i le tausanga mai tausanga tu av sa tu sa kolengi. Ia pe o le nganga o le wa yei lango lango. E fia to yo mai lava Samoa wan fa mo mo. Le tau sini o e Fiti vasu te nei balu tu kine au lu sini fa ma papa mena mo. E tu fia lan tātou au si e whakurunga o tu ia sa tau sini o. Ile tulanga lava i piti au e pini silia tātou le valu pini au. So o tua ile au a inkia e fitu pini au. Ia ma wha solo mai le lalo pea o ka ngaka sa so. Ia ma wha solo mai o lea ele i moa ele i totonu le top 4 nisi o le o tātou i tulangi ne o lo sen. Sa tele na ave mai whafu atunu i whafu mai Commonwealth. E isi tama ita e le sa tau vai le vai ngana junior a. Pio te mo mora tau sini o ia lena mo mua whai roa mai fo il moa na pina au. Le lava ele o lava mai nei o lea e a unga lava ele fifi. Ela o tue wha solo a unga wa a tol vai aso ele ia ai sa o lele le fsidi ia sa pinau ia sfuldi mata usang. Ia te le lava tale mo le anga i duma. Ia o nei aso. Ele nga o tale ni whai ele tatu wha moi moi. O mia lava le discipline o leo langa. Wa isi mau me tu fatasi. Lava ta pena. Ia mo le fia tau sanga. Ai te le tale ia pini au to te ta record o le Commonwealth mano sene i le tulanga le ulai tipo junior ma le youth. So ia te awa e te le nga i duma mo le dumana. E mai afi siri. O tātou facilities lai tu le matou te bine. World class. Le mawhaina e tu e maua se si facility e sili atu. Se si ai tu vola langa. Pau lava le mele o matou ta pena e te bine o le competition. O e mōmia for the competition. O leo mai nei ele ngata o le training camp. Ia o le anu nofo tu mau e nei pe tolu masina pe onu masina. O le ala o matou ngā rua iai. Le hoi wa tau whaina so tau au ma tātou malo. Ia mai whakatonga sasnok. Ia wawe na harunga pe tau mawhaina monga le tātou competition ai le i o te me te tala alo i ele whaamonu. But o i se fufuanga le weightlifting federation Samoa ai ia te whaalau i noa i nei whai mutu e ki nei si tamata o kei o le ura Ia, o lea lava e to tele a mato au olo iai. O tele foi le au fou olo o sai o le tu tonu o le o kalape atina. Ia, e pau lava e tale gia lava le. Ai, ele se me fai o ngata ia ma le vave na nga i dunga. Ai le o tu wale mato ma luenga o lo ta milo fo tanto po kalame a onga. Le fo e fili mo yeita mai tia na mai le tu tonu le high level e sponsor mato. E kolengi ma onga mo no fu mau e tu tonu mato kem. I le ngangala lea ia tina e ia ki alo ma whanau laiti. E o le level le. E le whai ngofi, e le tau ngofi e hoi la. Ia pe o le matou a commitment na. Sekli ia ma whaina, whaile matou investment. Ia whaina fua mai, i se teipi pe na le mele o ia le imta mai tai ne o tō si sila mai ai. E sa tau whiro e mel minsta e no to te li mai. Minsta o Taaloga. Le la o whaeloa e fui a kukonga fui i whamurianga mo le vole o Taaloga Pasifika. Taaloga ia whaamamalo. O i se kukonga mo i whamurianga mo le Siisii e sapine au. Te wangane sa tau au. O le o tūlanga la ia e
e whai mai le pule whatalia ale malo a wale mātou le ave o le tualalo i le level foi o tawanga pelon si le fia le level le tolu school fitu atu nuku o le Commonwealth sa Hawaii e mau aluka ma mau le level le lo Taaloga le Pasifika o le Oceania o le level le o tolu o le Taaloga le malo tapu o Commonwealth Games ai sea ona tau whai o mai uma ia qualify o le Commonwealth Games e lua whenua o longa winga la e le i a mai a whataitai di au o au ia na masi mai o le mea ngatai au o le tolu ala le di o le Commonwealth so ia te aua ia na se tuka lalo lava e toi si sila le mo toi liu le to whata tu malo le mau a lupa le level whatu sa tusa foi na le Taaloga le Pasifika ia ma le Oceania ma le anga ia toi luka Wa tātou qualify la mo le Commonwealth i tau sanfo. ia o le lava le ua qualify ma le toiva fully qualify le toiva le sa malanga atu o lava le mea te mile o tatena Mele Commonwealth la o fiona pe si jam sama mo man. o le tausanga lei o le ua tau tu le te misi tapena tato institute e lo se mele titi fai si te leo ngā runga tapena ngā ma preparation ia lava ma ready tato institute mai fo tato malo mai fafu ia o le ua mautu ma mata mo fia le me tadi ia e mo si fifo e te le po kala me la fai mai le Siisii amu ia la Siisii no mo le atele ati na e so soni ala to tele po kala me tau seminar me tau training courses po kala me International Weightlifting Federation po kala me International Olympic Committee ia la atele na fatino le tono tato institute ia manuia e fai samo e le manatu la tele foi le tama inga la sau tono le atunu ona to tele foi o tangata le mai tono mata fa mai Would you need more financial support? Yes, we need financial support from government, from Cessna, and to ensure that this institute is at the level that it is, at the status that it is. It is a world-class institute that has been awarded to Samoa, and we must live up to what's been given to us, and produce everything, provide the services that are needed within this institute. So everyone that comes here will go back and say, I want to go back to Samoa in the next training camp. Ia lewa matalia, ia le manatu e te lefo e aisi, patana no ngai tauna whaia, ia matu e fitu na, ia e li o atu le aso e te talai, ia lo ia tatu mamunpuna. O tato malo, ale lango malo si, wa peon silfia, o fale taalo mala, fale malo. So ia te awala e ole tato sponsor malo si, le ole malo. I so se mea lava, so se taalo ngafo. Le po, male natu lava. O le malo lava, o fale taalo malo. E o fue la i facilities o competition. O le fo ele lango malo si el malo. Ia tapena ana mata mo firma lava tapena, wale tungo yele. So Phil, can you confirm how much money did I find out what the Taaloga lifting I heard on it on my seminar? Yep, tale sa taua le le ia te bidei. Ia tatu whanau sa fili mai pokala mea ono. Olo i to tolu pe tatu camp, olo kolengi ba o ma te o le foi la e a o nei temi. Ia le foi ele tatu van sa ili la vala sosi. Ia mo faina o moli ta mai to mai so uma ia o lo matou la tute le le wa investi le sosi o fa onga o fa camp no fo tu mau nuka ia ma kolengi la le level le ia va vena o mai le ala o to si la to le va ven sau tene le titi le o se in stars e fua mai la il po kala le matou le matou schools talent identification le se i male to lu il ma po kala me wale ala i dupa. No fiona pe o failo mai ate o e ia se vai ngo susuani ko se fan World Weightlifting Federation susuani tato institute le pio. Ele tem me daí, ele é só ele tem me daí, mas ele mandato, você tem me o lumba,
o le a saula soasoani ma le International Federation o uma foi na mai le latu confirmation e se taimi o luma se establish mo mua ma tatanga tatou i le tatou institute nei e le se taimi la mo mai foi le soasoani whaatautanga foi o whamamai foi le avenga i le ia tatou ma tatou sponsors tatou malo mi se foi tatou sasno ya le fala i se soasoani e foi se soasoani la ui mai le International Olympic Committee i se taimi e lo mauti noa taimi lei ai se tau whanga ioi ma wha mautu le tatou institute ia ona whaidana whaatautanga mo le tautanga. Hello. Thank you, sir. Thank you. Always a pleasure. Ya pues alo le ka te ko fa ilo ka ko pige ulo ma. How she feel but yeah. I will say it in English for our medalists and record holders from the Commonwealth Senior, Youth and Junior Fiji last week. I'll start from the women. We have in the 76, we had Siisii Stowers, who won a gold in the youth and won a gold in the junior division. And at the same time, she broke the Commonwealth youth record in Oceania and also the Commonwealth junior record in Oceania record. Next one, we have Avatu Taaloga in 81, who won the gold. And also in the female, we have Lesila Fiakule in the 87 plus, also won the gold. She was ahead of everyone by 45 kilos. It was a massive lead. Then we come to the men, we have Devo Yonde, who won the bronze medal in 67. Very tough division, one of the toughest divisions. We had all the Commonwealth champions and Olympians competing in Neville's division. Then we go to the 73 men. We have John Stowers, who won John Tuffy, who won the gold medal. And at the same time, he broke the senior Commonwealth record and the senior Oceania record, which is a great feat for John. He's only been lifting for 4.5 years. So yes, he's another up and coming in the world of weightlifting. And we go to the 96 kilogram men. We have Jack Taaloga on the gold medal. Just very unlucky, he missed his attempt to break the Commonwealth record, Oceania record. We had in the 102, we have Don Taaloga in the gold medal. We have in the 109 men is Mailna Nailivi, who won the bronze medal. He's not here today, he's got some. And then lastly, we have Sanele Mao in the 109 plus, who also won the gold medal. And very spectacular performance, very unlucky in the snatch and clean and jerk in breaking all 3 Commonwealth records and 3 Oceania records. That is a short report on our team. We also had 2 technical officials, referees. As I said, it's history in the making because the first time we've had referees represent Samoa. So we have Ola Sadi Mului and Tukuola Tushida Tonga, who are not here today. And also another history in the making for us is the first time at the Commonwealth Championships we won 8 gold medals. Our record was 5 gold medals at the Commonwealth Championships. So this time was 8 gold medals. That is a brief report on our, we are now back and soon to be back in training. So they're enjoying this 1 or 2, 3 days to relax and keep up the relationships and partnerships, and then we're back into solid training. Do you have with you your medals so we can take John Stowers. Yes, please wear your medals while I already look at what.